nuanom ne adofo a mo schedule ju TV programmer yenya nana I met in kids asante my program na wo yenya asante to ana ahima foni ahimpu bebre abati sabe ye wo ahima ba ko yentewe me pese don't go here I will talk to you me pese nana kania ohu ye nana asakakwa te wa manfo no mu de ko so ne ani gya oba e wani gye ye ani se ne ohu program ayo mechia watiefo abadwuli ju TV eyam say wo ye adwuma pa meta hwe wo TikTok ne ade na nya meka ne say koso ye de wo ye no na fa bo afoforo na ye nchirima no so ba na medin de na na dutwa fietipa me ye otumfo ankobia hene ni fahima that's ramete na program aya me baye me nua bema people ene nana Nyantakyi Akosomo na o mama so te say opese oye obibi de boa ni kru na enam say ba ko fo ntumi nyenti no odi tu abusuafo nyina anim say ye mra meja no na ye baye nsoso dia mehwe bibi e koso fan bibia ekoso sadie e wo se koso na ye bebo nana Akosomo na baso na aniswade hunu a wahunu na opeso de koboa ye mma ene ye nananom na ewo fie no ye nyina ye nta dachi na wontumi nye na sadachi ankwa ma bi ne nhire bi ba ye nyina ne beji nhira no enye ono kwa nti Sister Julie Ju koso ye wadwuma sade me da se na fa bo afoforo me da se me sa ochia wadofo afio na me jina ha me chia me a me dofo ba ko pe aya mi kunu onu nti na meti baabie na mekoso ada na se bebre ifise nye onu a enka me ka me nyobia na de toso mienu so me de asida abema me hene aye frɛ no na na ba focus otumfo ankobia hene na se me ka
Subscribe to the channel, like and send them a comment. Me say oh yes sir, and my me more, and my more.
Odomsi. And that's okay. The program was Nyantakyi. I mean, I'm so okay. And the program was okay. Was it the program? Probably are all in and now. Support the life. And why? Never would say live 5 4 hours. They never say almost now on check my amount like on show a plan about to say